de de ekwoso wo ho ene ma me medi kokonsa kakra nkyere we me busaw se o form na woda so no mattress no a woda so no wa check yawe woda sorry a eya honam metal say you okay wo ba bi nya wo ya wo kon nya wo ya wona ba bi nya wo ya na me pacho wa dwene hoda say anytime bi a me sorry ade be che no na me honam nyina ja me ya me pacho wo busa won say die ne de sa honam ya no eba na yebeka ye nrechi Ghana Standard Authority and crime womo koye operations bi eben fa video no to so mame na operations na womo koye ye no efa ye mattresses ye da wonim say Ghana Standard Authority womo dwuma mo ye no and say niema ye manufacture ye no wo kromu a anase ye credit free obi man so eba no Wamomu diane se wombe se eye ese fatase nipa ye yusu ana aha nti wo show screen no so a wadaroma obetumi adwere ne ye ewo SOMPA 106.1 FM obehun se abrofo no Ghana Standard Authority ene mpanfo womo akwache womo baby a yese tema na sa asemi esiye baby a womo manufacture womo ye form na ye daso no Ghana Standard Authority kopie mo womo yo mo hwehwemo hu se form no womo ye de babonti mi ato na nya papa akade na womo de ye adwuma no ananiema na womo de ye form no ensese nipa da so won se wokọ krom ana wokọ store se wokọtọ TV a auto TV ni wi a ade white bi ye de farm TV no ho na ye de ahye box no se be ye a embo na ye de amawa kofie ntu koyi obon se ade white bi ye tik kakra ya dia found to be ya twatwa na we TV no sa de no rubber no e na China foi wo mo de fom na me yeda so enti na me busa say wa check wo de ahwa na say anytime bia wo beda sorry no na wonam nyina ja wo ya sa de no wo mo de ye ntia enti Ghana Standard Authority wo mo ye operations enrechi ewo eyetema I think say companies be mako 4 na womu hu say ekwan a womu fa so a womu di womu dwo womu ye mattress anase form ne de babonte no emoa enti na me busa say Ghana Standard Authority and yemu adwuma yo ai because say we aduane anke dia womu ewowu na ekoso wo mai mu no eye sane ma we ntia because we nke aduane a nipa womu ato sa form ya daso bia no ebe no wade no masafa to so mame nipa womu ato sa form we adaso bia no womu hu say ubewu because enya mani pedua no ese ubeda so chemicals enura womu die gumu no enya mani pedua no nanso womu de aba nti na me busa say Ghana Standard Authority na mo wo hemfa because sa form na ye kan wasem no eba o memu ache o China foi wo mo sha say ye form no mattress no ache o ache pa enti afeni ehu ana Ghana mpenfo afeni ehu say form na ye that's why sometimes we go hotel mattress ye do beto so no last time me call baby ye call program bi wo Accra na hotel a ye de koma ye no medu ye sem ka se me dan mu die ni bia me huri ye na de ehuri me ko soro we ko se so din me da so na me ko nyina ye me ya ache Ghana mpenfo afa na moni aba ene mu we adwuma ye e wo se musi fom because ye nuane na ye di no so e same thing enuane no mo ye di ba market no same thing no entimu enubodi ye Food and Drugs Authority modwuma but Ghana Standard Authority de to say bia enam omohwe standard no say yes Ghana for ye use ana to say enam say ye be we are say enam na last time na me deputy director general Edema Ghana Standard Authority yera Awa Mohammed ye twetwe kon no so wo mo kodwom enam a ye ton no kra no na twinam na ye no wo mo asede nso wo mesusu are say scale na wo me to so no en ye standard ana entimu we dwuma ye China fo afro mu krom en wo mo abeje ye man na boso galamse a wo mu wom niama nso enuane nso a ye bedi nso eno nso mu wom enti yenye ne den ye besere Ghana Standard Authority sisi na mahu no
e wo say musi form esoro ne de emmoamo office ne ye no emmoamo musi form na munye adwuma no te se de mo aye sisi a enra enkofo send ya nso o mo send me videos me brother kodjon cancer lewin enra o kotwa ne diem o twa ya sa roba ni bia SOMPA FM o se wo da so de a wo be won se ne chi o se o tinka se ne chi ye ne ya anytime bi o hospital on be check no o mo hu bibia ya de bi eni o no in say mattress no a o da so no me de ntisa because me yesenka etisa maza ba me de ntisa nti wutu a wutie be no na wo hwa me no eya fa second sisi na blade bi na kotwa o mattress na wo da so no be say me say utwa de be mo wo hu say eye papa anase enye papa ne say ade no o mo de fa TV ho no ukwato TV e de fa ho white bi no e te kakra sa roba no eno na wo mo de aye mattress no nti say ye no a na che se ka ba abafie no ade na mo ye sa enuane asisi akra ukwa bonti sa ukoto ade na wo yem hihyew because chemicals niema na wo mo de je emi enuane mi etodi no hadrio anything na obesode no you say gone too soon oh what day adakatia ni ade yenuane na yedi no niema na yedi ye ho yedi koyemu no eye no na ekuyen obi anya eboni bi Nyankopon bu emfu obi a eye yan yedi ho abro yan ye kukuye ho enti ebusuanfo no ayara hosem shagi atena se me kase nso me guest no so wabambat ma me ma shagi akwa abana fe enche me ne me guest no ye be sha se na ye di enkomo shagi ma han ya me ne ba o ye de o mattress no wa check me da so ni ba o e de ma cho ko fia o ko ya ko twem na he ko bi o because you say was me da so na bitu se body no my week ka fa Enwa alo gebi amede ba dia chie na o complete papa na wife way o de gebi na se wa o yere me ofa se ba kuna me ka no omo ba sa na me o mattress le mo ba ku ene mayi na me de na mo enti se go ze machi o da so de na no na ye ne ya papa o ya ne no watch me say my head na okay o de yam fan to je mo fa se o de just ye just me ade wo etitia Debbie mati be bia o pese o ko ti ade we ma de ba ko mo ne se me ye wo west bo ha nipa yusu a ya de we nipa adwe no ne sa na me wote you be to say so girlfriend me sure o kan wa ka so girlfriend e normal yes what me afra me so me afra girlfriend who say me friend my girl normal my sisters nyina me offer say but we no say we no one for girlfriend o say me girl bia na me girl bia it's how the girlfriend but we say o female friend o ye wa down for ebetima e ti say bia me kan say machi wo che me hwe ho na me too glad ya ma bra kofi pacho bra kofi tie na check why expose no go ke do me o dem San Francisco boku ba we bisa no kan chiro o say ye na ye life na ye say ye hu ma bia ye it's like your from your girlfriend baby maybe my girlfriend baby girl mate man na ni age it is that kind of papa na o yes o ka asem na o yes o sesan wan no a o ka cho say sa certificate no asem na o kan me ni pa otro mo ni pa set question man no o si me wie o school o ka te say dey okay me wie o school me good certificate etu ko fia bomodi ase o be because they want na me that's na no be Lucas ko ka so ne die no o da so na ho na ya papa ya o ba ho relate no ba Lucas dia enti a serious pa shagi asem na ye kan a very serious enti Ghana Standard Authority omo edwuma ye e was say almost sorry because here papa asem na wo kan here you say you funny serious one hotels no na ye dey edwuma one hotels no ai minim se bia wo tu kwa uta oh yeah me ta ko guest house on say ewia se ade afu bia e de kaba o ya tie baby so omo so ni mo
Yeah, well, because mattress is all gonna say good shop now. Yes, you don't know. Mattress who said until say him before no about until on mattress social media for so. Yes. And na make us ntinam wo hin. Before say obi be manufacture bibi no shagi. Ghana Standard Authority mo be survey. Ehwehwe mo say. Dem omo man. For how long? No matter what ma say dey we tima yeah. Enti no mo yes na Ghana for yenye gidie we for yenye because it's a friend now more back catcher companies be or more manufacture mattress, you know, and yep good. What are you telling us? What are you telling us? And then me wo I give me 3 minutes pet. Okay. Me pass some me sabe pet na fe me wi ana one. Okay, you be we 4 o'clock. Papa now Mr. I Francis Opoku. We're a big man oh. Okay. Oh, Pierre, we say he's a big man. Okay. Yeah, we're a big man. He's a very principled man. Okay. And indeed, oh yeah, Juma. Until my mona baso. All right.